Kwanza zote nipatie wakati mimi naitwa mapema. Kuna mambo mengi ya kuzungumza kwa sababu watu wiko na besoin ya kujua nini kimeendelea jana, kwa sababu hapa jana kulikuwa delegation ya presidence ya republique. Watu wiko na besoin ya kujua nini kinaendelea. Jana kulifanyika reunion moja ambayo ilikuwa na mashirika ya kiraia na tulikuwa sisi kama notable ya mwingine. Na mbele ya hiyo kulifanyika ingine reunion ambayo mimi binafsi nilifanya na komanda secteur bwana Colonel Gervais. Ndio maana ningeanzia hapo kwanza, kwa sababu kisha reunion ambayo tulifanya kwa gouverneur semaine passée, kama kisi mnakumbuka, tulisema kwamba tunampatia bwana kiongozi colonel wakati ya kujipanga aongee na wazalendo pour que ba programmer vita ya kwenda kutoa bale bahuni ba aggresseur pale Kamanyola. Na wakati sasa tumeona muda umeenda, mimi mwenyewe nikakuwa inquiete, nikasema kwamba siku zinaenda bwana hapendi kutingizika, ni nini haiendeki. Nikamwandikia SMS ambaye niko na besoin kumuona, nikaniambia kwamba iko na bageni, menimuone après bageni. Nilienda na nilimkuta Suzana Hotel. Nilienda kumuuliza kwa nini vitu vinakatala. Aliniambia kwamba tulikuwa na reunion vendredi semaine passée, malheureusement samedi akaitwa kwa reunion ya commandement Runingu. Dimanche abakamwambia kwamba atapokea bageni kutoka Kinshasa wenyewe batafika hapa kwa presidence, na lendi walifika na jana washinda mkazi. Kumbe leo mercredi njoo atakuwa na wakati ya kuita bazalendo yote pour que baplanifie namna gani bataenda. Na akarudilia ile maneno kusema kwamba kama itafikia ke bazalendo bamoja wanakatala kwenda ku front, atatuita ite na notabilite na societe civile kwenda kubambia kwamba fulani na fulani wamekataa. Lakini aliniambia kwamba leo kuna wazalendo ambao kuna mwambia kwamba wako tayari, wanasubiri tu hiyo mipango pour que watoke waende ku front. Nikamwambia mimi naona kama mko mnatutia mu politiki ya kutuozesha habitu, ili wanataka politiki de pourrissement, yani ya kuozesha. Mko mnasubiri huyo enemy ya contourner upande wa Kaziba pour que kutokea Marurambo, Kitoga, Kitembe, Muhungu, Munanira akiye kutushukia huko chini. Pourtant sisi ndio tutakuwa ba perdant, parce que nilimwambia ke maongezi nilifanya na watu ya kumwae plateau, bali niambia kwamba wako na boga. Ingawaje c'est vrai wanaweza kuwa na bunduki, biko na kamasasi kidogo, ili masasi haita resiste kupigana na mtu mweneko soutenir na nchi sawa ya Rwanda. Mais parce que Congo haipendi kuba soutenir hivyo wale wazalendo biko kwa ile eneo, itabidi baanze acha mwingine kama gisi waliacha Kaziba, parce que Kaziba huko deja ba M23 ndo mko pale, mais maeneo ingine mule Mwalungu mungali basoda ya Burundi. Alors akanirasile kwamba leo atakuwa na reunion, na ndio nimetaka kuambia watu leo atakuwa na reunion, na magharibi iwe usiku ya saa 2 ya saa 3 nitakuwa tena kwake kwenda kumtafuta nijue nini kimefanyika mwa ile reunion, nini kimesemeka, kama bako tayari kwenda kutupigania wala habako tayari, tujue namna gani tutajikamata en charge sisi wenyewe. Ile ilikuwa ni precision ya kwanza. Par rapport na presidence, hapa kuko delegation ya presidence yenye iko hapa Uvira. Société civile d'abord nitafuta kuwaencourager na kuwafeliciter parce que jana walionyesha maturité ya nguvu sana, basha komala bana balikuwa bote na walisema tutadesigner tu mtu mmoja ndio atasema kujina yetu. Bakanipatia parole ni kuwe porte parole, na kwa kukamata parole tuliharmonize, baliniambia bingi tutasema ni hivi. Na katika ambayo tumesema mbele tupane maproposition, parce que ile delegation ya presidence ilikuwa ilishakuwa saa yenye iko na haraka, parce que inawezekana walifanya reunion mbili mbele yetu. Walifanya kwanza reunion na FRDC, bakafanya reunion na wazalendo. Mekisha kuongea na wazalendo ambao walitoka Morenio, mimi binafsi nienda rendre compte kwamba walitoka mule hawakurizika. Juu ya nini? Parce que hawakuwapatia precision ke siku fulani tulishamwambia komanda secteur wala komanda region muanze vita, na njoo walikuwa wanasubiri. Parce que il faut ni préciser kwamba bazalendo yote presque balikuwa kwa c'est vrai balikia nyuma, balipokelewa nao bakapana point de vue yabo, mebote balipokelewa. Mekisha kutoka marenyo antuka nilizemarike, kisha kuongea na wengi habakurizika par le fait que kenye balikuwa banasubiri ke Kinshasa itatuma haiko tena kwa wakati ya mazungumzo.
walikuwa wanasubiri kwamba watafika waambie tushakuwa tayari, tumemaliza hiki, bunduki hizi, sijui silaha nani, masasi hii, paske basoda wako wanaogopa madrone. Alors, wakati tuliingia Mourinho, tulibambia kitu ya kwanza kenye kinatumana vita na katala kuisha Kongo. Ni paske president wa republike wa kwetu Felix Tshisekedi alituma ba conseiller yake wakaenda Uganda kwenda kuonana na M23 kwenye ilikuwa ilishabakie na lala kule Maka, bakaenda kubainvite Kinshasa, bakafanya 14 mois Kinshasa. Parce que bali ni ba conseiller, faut ni préciser ko batu bali ni ba conseiller chargé na sécurité ya président wa république, ni parmi ba conseiller parce que anakuwa na ba conseiller ba mingi, mais bali ndio walishoazile kutuma huko. Tukabambia kinye kiko ala base ya kwanza ni ile kwenda kuleta kwanza M23, mnatoka Kinshasa, president anatuma ba conseiller, mnaenda kuongea na wale ba bandi kule ku niveau ya Uganda, muna ba inviter Kinshasa, banafanya 14 mois. Ile 14 mois banafanya nayo pale, mlifanya makonvention zenu na makoro zingine zenye zinatumana, leo banaanza vita. Ya pili, bakomanda benye mko mnatuma ku west ya pays, tuliambiaga president na bote wanakuyaka hapa, mutusaidie batu yote batumika ma rebellion mu FRD munani mu RCD MLC, mutusaidie mubatowe. Me wakati yenye muli instaure état de siège Ituri na Nord Kivu, mulikamata le même commandant ya RCD, même commandant ya MLC, ndo mulitia ku gouvernorat, ndo mulitia commandant région, ndo mulitia commandant secteur. Na mulishaenda ita batu ya M23 batoke Uganda bakie Kinshasa, bali rétablir ma communication na bale ba commandant be mulituma, na ndio maana vita ilikuwa. Ya tatu, mulifanya mko mnafanya amateurisme mu gestion ya chose publique, parce que haitawezekana bunagana depuis kama tout ça fait 3 ans. Mko mnatuambia tu tutawapiga. Les mêmes commandants benye bako pale, est-ce que mko na imani nabo kwamba watatusaidia? Na ya mwisho tukabambia ma proposition kwamba ba komanda bote na ba soda bote balitoka Nord Kivu wanakia wanakimbia, wanafika Sake, Minova, Ikale, Kabare, Bukavu, Nyangezi, Kamanyola mpaka Uvira leo. Peuple ya Uvira haina tena nabo confiance. Parce que le fait que balikimbia hatuko tena sûr que wanaweza kurudia ku front, parce que bamwa betuko tunaongea nabo bako natuambia ke est-ce que mwa mnaiwa vita bako natumisha madrone, bako na bunduki za kabambi kutuzidia. Tukawaposer question, mwe benye mko ku présidence, mwe benye mko chargé na sécurité ya président wa république, mwe benye mpatia kama information sécuritaire, est-il que vraiment RDC hatuna madrone si? Pourquoi munaweza kutuambia kwamba hamuna madrone et pourtant tuko na information kwamba drone ndo zilipiga Minembwe kwa aerodrome ya Minembwe? Nilibambia mimi sina tekniki ya komba, siyo usiapiganaka siko jeshi. Mimi nayo kama drone avio zinakuyaka kuapuye kwenye FRDC wala jeshi iko bloke, inashindwa kuavancer, munaita drone, banaipandisha, inasible, inapiga, banabafungulia pale, mnaendelea kukamata. Mpaka saa hii mwe ba conseiller president wa republique munatuambia kwamba munakuya kuuliza nini kinatumana vita inaendelea na nini kinatumana vita haishi. Sie kwetu ni regret. Parce que mwe munayua ke muko nafasi nyingine kwa mutakimbilia. Tunajua kama president wa republique tushamreprocher ile ba conseiller yake ba mingi ni batu ya diaspora, bote watoka Belgique, Canada, États-Unis. Souci ya kwetu huku kwetu hamuna hayo, par le fait que meme kuma réseaux sociaux mnatuambiaka tozomela na biso, tuko tunajikunywa yetu, bino batu ya este mutajijua kule. Hamuna souci, mais si nafasi nyingine ya kukimbilia, mwende mtuambilie president ava mutoke hapa leo, mumuite mumwambie kwamba population ya Uvira haina tena confiance na FRDC nyeko hapa, metuko na confiance ndio na wazalendo. Tukamuonesha hapa nyuma, parce que tulikuwa msale ya mairie, mubiro ya maire, tukamuonesha hapa chini kumwe de 20 metres na sia hapa kuko depot ya munition ya FRDC. Ni tulisikia kwamba mulisomba munition zote mkaziwa kama ni upande wa Burundi. Mwa depo mungali maminisho, mungali mabunduki. Nini kinakosa? Una wazalendo biko natembea hapa, mtu yuko na bunduki moya na iko na chargeur moya, hakuna arme d'appui. Kinini kinazuia kupatia wazalendo chakula, silaha, dawa na kamotivasyon kadogo purke waende mapigane? Na adui shafanya Kamanyola hapa, na leo adui anaanza kukontourne, aende pita Rurambo, apite Muhungu, apite Munanira, purke tukio kushukie kwa hapa kunivo ya Uvira. Leo
Kama hamtatuachia silaha, kama hamtaacha kuacha, mumwambie president wa republiki asiwaze kwamba ile pesa itaalinye kandida mwingine mu 2028. Atakuwa na besoin atatoka, mais ataalinye notre candidat 2028. Uvira haitamchagula paske hakuna kenye tunaona kenye kinaendelea par rapport na president wa republiki. Haiwezekani vile mko mnafanya. Basi bakatuambia tunasikia, tutaenda kumwambia president. Nikamwambia direct tuna regrete kusikia mungali mtenda mwambia, parce que nous on pensait tuko tunaweza kwamba president anajua vitu yote, parce que la personne la plus informée, mtu mwanakoga na information zote za nchi ni president wa republiki. Mais mungali mnatoka Kinshasa kia kutuuliza juu ya nini vita haiishi. Manake mulisha tuuzisha Kinshasa, mnajua wenye mko emo, na njoo maana meme manominations ziko zinafanyika leo mnaanza zifanya za mafamilie, parce que mnajua kila mtu anaenda nakula zake ajiendee yake, mwemwe mtawakia mnahangaika. Sisi tukawaambia hatuna territoire nyingine, hatutaenda fasi, tuko Uvira, na kama mkutupatia silaha tutajitetea wenyewe. Mutusaidie mubakie na relations za mzuri na Burundi, parce que Burundi ndio seul pays leo yenye iko na basoda yake Kongo kwa kutuproteger sie na kujiproteger yeye. Mwe inaonekana mko mumalinga tu, mko mbieli benye habina kichwa na migulu. Voilà, ile ndio tuliongea kwa ufupi. Il faudrait niambie population ya Uvira kama hatuko tunalala, société civile hailale, ba acteurs sociopolitiques habalali, notabilité hailali. Kuna wengine walisha gonda juu ya kesho ya vita yenyeko hapa, parce que tuko tunajiuliza utaenda wapi, utaenda kwa nani, utaenda lala muhema na watoto 8 namna gani, na ile haiwezi kukubalika. Bwana Andre, hiyo ni maneno umewaambia wao au kwetu sisi ilikuwa na maana kutuambia? Sababu kuna ile ambayo unaweza kuambia wao na ikamalizikia kule kwetu sisi haina maana, labda watu wanasubiri waone. No, watu niko na besoin kujua nini kimeendelea, nini kimeongelewa, na ifutu bambie. Ile niko nakwambia hapa ni maneno ambayo tumewaambia. Sote ambao tulikuwa mreunion tumedecide, wakaniambia wao porte parole baambie. Na njoo nimewaambia en face bila kusema wao ni conseil wa president na mbele ya maire de la ville, parce que alikuwa pale na bajire balikuwa pale. Tulibaambia bajire tuna besoin confiance, hatuna confiance tena, parce que baliacha nauzisha mwingine wanakia kwetu Uvira, habitupati confiance kama na Uvira hawataiacha, parce que washafanya hemo hapa, habatoki habaendi kupigana. Donc tuko na obligation si comme notable ya mwingine société civile kuambia batu nini kinaendelea, pour que wako wanajua pa gani tunakuwa eko na tunakuwa kwa hatua gani. Alors tunangoa leo upande wako uone kwamba kuna mengine pia unaweza ukamwambia mtu mwenye moyo mdogo na ndio ukamfanya kwamba sasa hivi aanze kuruka atoroke. No, wakati mimi naambia mtu kwamba ba conseiller president balikuya habakukia na kitu munani yabo parce que tuko tunawaza daire ungari kuambia na mazambi, tuko tunawaza daire ke batakuya banakuya na mamwai yote, kisha wanaambia bazalendo mentena wewe uko na basoda 18 kamata yako franga $200,000 hii ya chakula ya madawa, usidependre na uchu na kongwa mtere. Mais après réunion waliwapatia kila seigneur de guerre, kila mzalendo colonel general wa bazalendo walipatia $50, na mtu ashakuya na Lemera natoka Bubembe iko na basoda pisi ya 50, wanampa $50, atabalipia transport namna gani? Tukosa kuambia watu, hatuwezi kosa kuambia watu, parce que ni gouvernement yetu ndio inatufikisha mpaka kwa hii niveau. Hatuwezi fanya 1 mois adui iko kama nyola tuko hapa, mungali mnatuma watu wakukia kuuliza seme eske nini kinatumana vita haiishi, na mna bijua. Tuko obligé kuambia watu tuko na besoin kwa informer, hatuwezi kunyamaza, parce que tukinyamaza maana yake na sisi tuko ba complice ya vineko vinafanyika. Donc population inapaswa kujua kwamba en dehors ya serikali tujue namna gani tutasoutenir bazalendo pour que tujikamate en charge, parce que depuis miaka yote bazalendo wanapigana kabo peke mumilima bila soutien ya gouvernement. Ni kutafuta pardon kidogo s'il vous plaît, ni kutafuta kubafungula kichwa bazalendo kwamba wakati ya kucheza malinga muvile hapa inaisha. Serikali tusingoe iko kitu, twende tupigane, tumobilize mamwezi tuko nazo, twende tuone kama adui tamtoka Manyola. Bila ile tunarisikia kungoya na serikali na nani na mukie na tuota eko na hakuna kitu kingine tutapata. Mimi sio tu parce que ona leo Mazambi tunamaliza reunion jana, leo magharibi usiku tunasikia kama president wa republika anakubali kiwanaweza kuongea na M23.
una comprendre. Donc delegation nakuya mekisha nyuma wanakubali kwa wanaweza kuongea, mebataongea na wako pale pale Kamanyola. Hakuna mtu ataendaka Bukavu, hakuna mtu ataendaka Goma kutoka Uvira. Itakuwa ni difficulté kunani ku peuple ya Uvira, mais population nafache juu kama ni benye biko la base ni serikali yetu njumu inatufikisha kwa hii niveau, parce que haibouge, hakuna mouvement, hakuna kilolote. La conscience ile linaseka memeka kamba ifo tusaidie pour que yule adui atoke pa. Lakini sungengoja basi uandike kuliko kusema, sababu hata hivi umeme hapa hakuna, tunachoma mafuta ya petroli, labda na wengi hawana umeme wasikilize radio bwana Andre. Labda ungeandika kuliko kusema, sababu kuna wengine hawakusikia hata wakuu viongozi labda saizi hawana umeme maeneo ambapo wamelala. Tuliandika jana na kupita baende leo parce que watu wapatie memo le fait que hatakuwa tunayo ke batakuya jana tulipita tunatoka Morini tukafanya memo na memo itakuwa signé leo na kubaremetre hayo. Ce qui est grave, ma numero zabo zote sasa tulisema ke ni diaspora, tulikuta numero za WhatsApp zote ni za France, zote ni za Belgique, pour dire que ça vite tajitokea yao, wanajua ke kila mtu atateta njia yake, wanatoacha simu kipelekesa na haitawezekana. Hatutakimbia peuple ya Uvira kazi roho, hatutaenda fasi bazalendo. Ameondoka namna hii, naona ni mtandao imemkata kilimi, imemkata kilimi.